Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa untuk guru kita, yaitu Kiai Ahmad Ghazali Fatullah yang sedang sakit. Dan mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat daripada penyakit beliau, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi